Haga khatsau tarik unai wing ke Sardar Police Station kelakot Hajerio Presiden Rangba keseng FKJGP uba Dundee Cliff Concert. Katai ke jingkot Hajer jong ki pulit yutei nong yalam kalong halor ke jingja kabalami ke jing kulmar bat kabalami ru ke jingya show edat na ke jingya rally kabala long ha ka abu pra tarik risau kabala khot pelong da keseng halor ke jing kerdu kam kerdu jam jong ki samla. Habakran cikilat pathai kubor hadin balami na Sardar Police Station uba Dundee ulayatho bana kaliang ki pulit kila pengat ye u hadu nyau teli ki kendon an. Shushu ulayatho ru dak bamaham syaka sorkar bat ki pulit bawat knyot than ye ki samla hakendro namar lada pinyat than kimban se ban pai kmat syaka wei pat kabenta. Uni unong yalam ula kenturu ikinong yalam kaseng bekim dei ban syepting Henry ki dei ban nang skem triang hala ka jong kanong rim. Ha katai ke jing syakot Hajir lawan senran lang dagi paumut ki dekot keseng FKJGP. Kaliang jongki kulit i to ki dik kamram jongki bikin khot yangi kum dinong elam ban kali ke ai jing kali bikin khot ban kali te kaliang jongki gem sope rai ru ya te tanggawe kalong ba khot banong ba ya ka sarkar ne ya ki bor jong an ba mo wat nom nyak than yangi syakro wat nom nyak than yangi syakro nomor ba daka poi ka kutlak yang ban sia bang pai khmat ba ban ya confront mo. Don't push us so much onto the wall, otherwise we'll have no other options left but to confront dengan tai. Itu ki section pengat di leader itu baru nyo tadi itu kan te pat ko bor sa para khot jong seng adin ke jing sha khot aje jong rim tas fi kani hakajing sim jonga ko mong elam bagajing sa khot Hajir jongi ki elam jong seng kalong kumbang ide free coaching class baga ai ke sarkar ngi mo ba komlu bangin ngla pan piskam me kanong rem bat komlu bangin ngla penjanai ka kom trekam bat bangin address halor kata kajing bom kam yo jam kina samlana ni sekman makani ke isu hi ketika kam yap kam em jong man laki long yeng jong ni trap baga jala hi barakawai de ngi ka kam kaseng sim ni jing khli ban terong lem ya kata kajing ek mi ki pa ki kendo hadin kajing tre stom ko jongki ban penlit school ki khon ki kti haki college neki university befair tingu ba doning kalau komde hadin maka kata kajing ya kali jongi kala ya lap de pelong tengi i kadang kata kajing ya pen sapreng haki social media khamtam kala benokam de kintien bakadan kata ka violence and bloodshed rega bas komen pa kalau hadin bangi nak kaleng kaseng ngilawat ba umdan menuru bathia po hospital badan kata jing stomjor nak ka jingja to rali bat kawai ru kalong ba ngi nak kaleng kaseng ngi kampung kesan ya kata ni nak kaleng jong SP bat mo nak borom SP jong ka East Castles mo uyu la kesan ya kata ba kade tanga minor incident umdan ni ru yam tang shu first aid treatment balik no siya de kan ni kade ka ba kan oi paro persnam jong iru ba amdei ban sapreng ka lumar ikum kitu jai video dawat so ka jing tip kai ke isu si kamtam yang beri ke kani ke jeng kami jam ka di kata ka burning issues wan sia kerana mentang te henrei nak kaleng kaseng ni syuak ban manwara ahmad jok sarkar bahkan pelam ya kani ke benta bahkan simkhia komnu ban thau kilat kelenti mo benta ban thau kilat kelenti ban plelat ikna samla ka jongi lada de kam sarkar ne kam la jong henrei dak sarkar kalong komen te ngatrai dengan pelong no program ngimtip kai ka banja namar baki kena samla kam balong menta kilong very much frustrated ipat kesidang jok seng dang bon bang hab let long public meeting keleng hamal lagi district de hadin ki wat ki pocket meeting ru akisnong ki thang ngin lom ikon samla bat nakaleng ka seng ru umde ngindon la ka jong ka program bangin ngin pelong nam ta ki youth hapo ka office rekam jok seng ru namar ya ka office rekam jok seng lasna khanang ru nam ta ka sleman sendor ki kon samla atau kalau khot yang ini lagi jingilang kasi bang kesutu ba halak kayu lada kakpor kadang kam yang ni bangin address ke isu lingba public meeting lada kadang kajing parking makanang yang mesti ngap yang sama